Amakuru agatungirwe nugoreka ngo mushijogo aziro mukiro nkaburijo kukuma office za Compassion International omurchamuhunga kan habinaza mushangiro mukiro bakamutera nyonda mutwe okumwita bakatwara ibintu byona office ya Compassion. Abantu abahona baturene mbundi yo mukumyogo bitu bajinagire arobajirenju eyabere nakuma kandi abera y'umuntu umbere ndaba ngo batebeke n'umutuze murungi konka kandi ukufa kwe nakutungasha ishatu necyeka ngo barereba mwisire hatuneka mwanya nashanga umutumbi kintu cyo cyandenga. Polisi yakomcyangechi nembwa yayenkagirizi konka bwanyuma yo kwetorora yahenderero maduka gacyamuhunga obetine muntu wena owe kwasire owakubasa kubakozire chikorechi. Chairman wentebe ya kashatu abwe gombora ya Cyamuhunga Ignatius Mushoche yagirango egombora ya Cyamuhunga obuisi bukwasiransi na higuru. Abantu bahindukire mutima barishonga yukubanza no kurya ibitokoza bwongo. Cyamuhunga kunywa bone bakiza tishengera bakuri ibivera abajugo muhanda bavuga no muhanda ibindi binji munonga. Icyakashatu obusentare rwo buziri kwa kubatakukora butine murimo kandi we nangonywe no nangurye nitekurunde sente cyo so nzikure tubwisobu ombantu enkuyanje y'abantu yakomwanyogo kandi kujaba mu mbataka abene bamanyo mugenzi bagira ngo mugenzi abera ari umuntu murungi waskari kutanyama waskari tatera matatu waskari tusanga ryo umunanka ni na alumwe nazozo kugira ngo natungana n'abataji Pascal ubwo birebe ni n'ubwo nangwa kabanza umufundi twakora mu fundi usarimba Pascal abiri kwabe abena sakire kaje nagamba cy'umbantu Pascal abatine songa n'abantu injira ngo baba mwisiri barebere babene benda nkemera monka bagira ngo uko musiza kayaremera monka katujeta akakigo ka RC1 anakora environment ntukikana wije taine bana betina songa yona nagarukana sajya abantu no musirikare yabe nakoraje tumentumbuga no muhanda nani ngenda nakapishikanje mutwara mukamara kunara yafana hura nashasha. Abana bo mugenzi nabo babasa kwikomwanyogo kandi bagira ngo ishebo nwabe yari rutindo rabo umurebure kimo. Nawe songa siba namutugana cyako cyane tumusiba sibara agenda. Polisi yatwara umubiri gwo mugenzi omwihanika kucyebera ekisiro mugenzi. OCCID wa polisi ya Bushenyi wayangagambira kamera zitu yagira ngo okuchondoza kubyoni kugumizamu. Amakuru aga gasha kwa Abraham Muganzi awa TV West agacenchwire.